Sekarang kita mau naik air menjelang akhirnya. Den. Sepi banget. Apa? Ini nih. Ini masih video ya. Yang itu apa? Jor, kalau lu ntar nyasarnya ke situ ya. 1, 2. Dah. Tapi kena deh. Wah. Ibu seneng banget loh. Dulu gue juga gini sama dia. Ya. Lupu sendiri. Gua tutupin bawah. Kang ojek. Kenapa tahu? Nggak kena. Takut jatuh ya? Soalnya sekarang lebih beda loh. Iya. Lebih terjeram. Terjeram. Jatuh nggak sih? Enggak, tapi takutnya jatuh. Ini airnya udah kasar. Hah? Bekas kencing lah, apalagi. Pipis lo semua nih. Yes. Enak banget ngomong sama dia sebenarnya. Ada lele kuning ngambek. Najis kan maksudnya. Siapa pertama? Gua. Kayak gitu juara berbeda nih. Wah. Kayak di situ deh, Pak. Aduh basah coy. Sit. Nggak boleh nih. Mama, saya nggak bisa. Kita nggak jatuh-jatuh kan? Oh, ini gimana? Kita nggak jatuh-jatuh kan? Kita akan siap-siap. Yang penting celana aja. Bin, kok nggak bawa ganti emang? Di sini. Gua takut. Udah nggak usah gini-gini ya. Jangan gila. Jangan digila. Gua kena ini. Sekarang lu bego. Jorok lu. Najis, banget banget. Najis, banget banget. Surya lu parah banget. Jorok. Masih ada anjrit, kita lagi bego lu. Masih ada. Masih ada anjrit, kita lagi bego lu. Sempet masuk mulut jauh. Gua juga. Enak banget landing. Lagi. Kopling tuh. Belakangnya. Lagi.
I could seat you by the fire. Listen, listen, there's something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright, but I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter when you're answering to God. You can call me killer, as I look into my eyes, nothing but a sinner. You won't get away this time. You won't get away this time. Jadi kita naik lagi. Iya. Naik Ini lagi. yang ketiga kalinya. Basah nggak? Basah enggak? Tapi gua Basahan yang pertama ya? Ya, basahan yang pertama. Ngapain? Gue nyanyi nih. Oh ini lo ya? Tiba-tiba kena copyright gara-gara ini nih. Iya. Ini kosong. Ini basah tau. Udah nggak usah pegang. Cici banget kok ada daun-daunan. Kita lagi bego Sam. Masih bosan oi, masih bosan. Gue kayak nggak bisa bawa tas deh.